جديدة في سنين أعيدها بأسطانية أعيدها بأسطانية أعيدها بأسطانية ونين تاونيني أعيدها بأسطانية أعيدها بأسطانية أعيدها بأسطانية جديدة في سنين دالفرما كلها تناسو دالفرما كلها تناسو دالفرما كلها تناسو أليكسان كانتاو دالفرما كلها تناسو دالفرما كلها تناسو دالفرما كلها تناسو Alexan Cantao Dil bxara tassew li l-kulha Aħbar tagħmel tittajjeb u sena ġdida fis-snin Xewqat tagħmel tittajjeb شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية وسنة جديدة في سنين شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية وسنة جديدة في سنين شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية وسنة جديدة في سنين شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية وسنة جديدة شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية وسنة جديدة في سنين شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية شوقات تعمل تتاية وسنة جديدة في سنين شوقات تعمل pjaċir narakom għaw! Għantik il-mikrofonu ċal. Kif intom l-ewel ħagġa ħdejja? Ok, naħseb qed nikber għal dal-battikatin. U x'timel inti darba tikber għal dal-battikatin, inti mdorri Nistennejtek dal-battikatin. toħroġ tagħmel solo magħna kif kont tagħmel xi 20 sena. Vera, vera! Iva, tikxifnix! Ma hija ċaġa ħażina, ma ċej ħażin. Iktar minn 20 sena ilu. Vera, Ma vera. ċej ħażin, kont tissebbahunna bħalk. Oh, Inti u dawk li kont grazzi, tiġi grazzi, magħna, grazzi. tista' Vera, milux kontet nara s-CDs li għandi, għaxina għadni nħobbom is-CDs, għandi ħagġa li kolli CD toġobni. U sibt tal-extendu u nara ismi li għed inkanta maħkom. Mux vera. Tajċ kem kont proud. Is-son kienet ta' Erik. Ta' Erik, ekku, ta' Erik. X'kien
Dance floor. Kantana Isma, biċċa minna. U xinkanta mela, ħalli kolla jqalbu t-television. Mela, l-ewwel ħaġa grazzi tal-li ġejtu, din hija CD, song illi qiegħda parti minn album illi jismu Hello Bambin, illi tajb illi ngħidu illi dan l-album ma jinxtarax. Imma kull ma tidu tagħmlu tagħtu donazzjoni id-Dar tal-Providenza u tieħdu l-album. Fih Ġifieri diversi kantanti. fih diversi kantanti hemm naturalment hemm l-Extend, hemm Melenor, hemm Deborah C, hemm Mary Spiteri, Renato, Andrew, Ivan Grek, Vittorio, hemm ħafna Chiara u Ludwig, hemm ħafna kantanti huwa album vera sabiħ u hija xi ħaġa sabiħa wkoll li kantanti Maltin u bands Maltin mhux ta' issa biss imma ta' kull żmien ingħaqdu biex jagħmlu xi ħaġa daqshekk sabiħa Dar tal-Providenza. Grazzi kbira tmur għal-Fader Okar Għal-Father George ukoll, George, eħe. li jaqqat li irnexxielu jaqqat il-kulħadd, proġett ħolma tiegħu u blajnu għatendru. Ġenninna naqra wkoll, toħa nifhem. U kull. Imma mela minn qalbu naturalment. Le, ħafna. Id-dedikazzjoni tiegħu u għamel xi ħaġa, għamilha minn qalbu, frott tiegħu, ġifieri, tad-dedikazzjoni tiegħu, u l-isbaħ ħaġa li għal-karità, mhux vera. Ekku, hija xi ħaġa sabiħa. Smaħna noqogħdu ngħidu għax Band-Aid u mhux Band-Aid. Ejja napprezzaw dak li għandna Malta, talent Malti li kulħadd ħadem xejn għal dan l-album illi id-Dar tal-Providenza ħajgawdu mill-frott ta' dan l-album li huwa vera sabiħ. Nieħdu l-opportunità barra ningrazzja lilek u l-kru Qalbi. magnifiku tiegħek. Natu l-isbaħ xewqat. Ekku. Għadni għaxi 20 darba, taġbir ma. L-isbaħ xewqat li l-kulħadd kull minn għawek u kull minn qed jarak fuq il-television u l-kulħadd insomma. Grazzi ħafna, nirringrazzjakom. Extend, Sinjuri.